Bos días outra vez e outra vez grazas por estar con nós. Vamos a dar continuidade a estas jornadas ca segunda mesa e como non só de cultura vive a especie humana, pois vos quero informar que unha vez rematada esta mesa vamos a ter aí uns petiscos e algo para poder compartir, para poder estar todos juntos, falando, relaxados, comemos aquí, se vos parece. Vamos ter tempo despois para sair a tomar un café e voltar para a seguinte mesa. Mais, o que vos digo, se quedades con nós, aquí a compartir ese pequeno petisco, pois encantados. E sen máis dou paso a esta segunda mesa. Moitísimas grazas por estar na Fundación con nós. Disculpade, non vou a gastar máis tempo en facer a presentación de máis que citarvos, porque senón estaría media hora redactando o vosso currículo e non temos a Paulo Samuel, veciño noso do noso sur. El é un especialista no saudismo portugués, na Renascença, e, por lo tanto, esperamos que tamén nos introduza as relacións entre Galicia e Portugal e os autores do saudismo e da Renascença portuguesa. Pilar García Negro, escritora, sociolingüista, política, con libros sobre todos os grandes autores do noso país. Teño que dicir que tamén foi premiada polo premio Vicente Risco de Ciencias Sociais xa hai uns anos. Temos a Aurelia Baseiro, directora do Museo de Lugo, tamén con moitos estudos e coordinadora de exposicións culturais, e a Manuel Gago, que é especialista en ciberxornalismo, con tamén estudos relacionados coa lingua e co xornalismo e coa historia do xornalismo galego, e é o director e o coordinador da plataforma da web do Consello da Cultura de Galicia. E sin máis, doulle a palabra entonces a Paulo Samuel. Obrigado. Sim. Bom dia a todos e todas. Espero que me perdoem por não falar a língua galega. Não foi um erro, língua mesmo, porque foi assim que a consideraram, quer Teixeira de Pascoais, quer já no nosso tempo o Fernando Venâncio, passando por Rodrigues Lar, para começarem, não é? Língua galega. Falarei em português, espero que me possam acompanhar. Eu não vou ler nenhum texto, vou falar um bocadinho apenas, é uma fala, apenas sobre alguns tópicos das relações Portugal-Galiza, ou Galiza-Portugal, como quiserem, neste caso mais propriamente Galiza-Portugal, recorrendo a duas ou três meia dúzia de imagens. Vou tentar não demorar mais do que aquele tempo que me disseram que está previsto. Eu vou ver se consigo passar isto para abrir. Abre a fotografia. E se for aqui também. Ok. E se for ali, é isto mesmo. Pronto. Isso sempre, se calhar, é mais prático também estar assim. Bom, o meu interesse pelas relações da Galiza com Portugal vem desde há muitos anos ter estudado o movimento da Renascença Portuguesa, o movimento que se criou no norte do país, no Porto, onde aliás sou, e ter percebido que no decurso da atividade da Renascença Portuguesa e da sua ação, houve de facto um intercâmbio bastante profundo com a Galiza e sobretudo a partir dos anos, um pouco antes, mas sobretudo nos anos 20 e até aos anos 30, com alguns dos principais rostos da geração nós. Em particular, Vicente Risco, Noriega Varela, Castelau, depois claro, e outros. Há pouco foi descrito aqui um contexto histórico e social, sobretudo
enfim, na perspectiva europeia e das influências que o mesmo pode ter tido no pensamento de alguns destes interlocutores com Portugal e designadamente nas ideias do nacionalismo galego, mas eu gostava também de salientar a importância que teve a relação de Portugal com a Galiza, sobretudo a partir do movimento da Renascença Portuguesa, para, se não a evolução, alguns matizes desse pensamento nacionalista galego. Permitam-me que eu cite aqui muito rapidamente de uma carta escrita por Vicente Risco a Leonardo Coimbra. Eu devo dizer, enfim, de uma forma preambular a esta situação, que considero, mesmo ainda hoje, e para além do trabalho que fiz e que se encontra neste livro, publicado em Portugal, Renascença Portuguesa de Geração Nós, continuo a pensar que se mantém por estudar, com o aprofundamento necessário e à luz dos documentos, sobretudo da epistemografia, aquilo que foi essa relação e, sobretudo, os cambiantes e até as interseções que houve relativamente ao pensamento galego, sobretudo o pensamento nacionalista galego, e aquilo que foi o pensamento e a filosofia da Renascença Portuguesa. E poderia até traçar alguns paralelismos, porque ele encontra-se patente naquilo que fizeram e pensaram homens como Castelau e Vicente Risco, e, do lado português, Teixeira de Pascoais e Leonardo Coimbra, aqui numa fotografia praticamente inédita, tirada em Amarante, na casa de Pascoais. Cito aquilo que importa aqui. Muito querido amigo e mestre, posto ao frente do movimento da Irmandade, nas jornalistas galegas, hoje reconstituídas de nova planta, cumpre-me de logo lembrar-me do mestre ilustre a quem a melhor parte da intelectualidade galega admira, respeita e quer como um dos seus. O primeiro, a mandar-lhe um cordial saúdo de irmandade. Tenho todo o meu pensamento posto na intensificação das nossas relações. O enxebre pensamento galego sigue como devoto, olhando fraternalmente para Portugal e esperando muito do nosso intercâmbio espiritual. Falou-se aqui bastante da questão do pensamento e dos movimentos políticos e da evolução que essa vertente da parte política teve, sobretudo na Galiza, mas nós encontramos uma realidade próxima, não obstante diferenciada, no que foi esse pensamento político, sobretudo republicano, em Portugal. A diferença consiste, sobretudo, nisto. Uma figura maior, a quem Leonardo e Teixeira de Pascoais também muito devem, no seu pensamento, que se chamou Sampaio Bruno, teorizou no Porto, antes da instauração da República em 1910, aquilo que deveria ser o verdadeiro espírito republicano. Como talvez saibam, a República deveria ter sido instaurada a partir do Porto, a partir de 1891, daquilo que se considerou a Revolução Portuguesa, não é? 1891, que ainda durante algumas horas, enfim, se proclamou no Porto, mas que depois abortou. E Sampaio Bruno, em alguns dos seus livros, e sobretudo em muitos escritos, porque foi um publicista, em muitos escritos que deixou na imprensa periódica portuguesa, define em gerais, mas também particulares, no que tinha a ver com o próprio espírito republicano, o que deviam ser as ideias a orientar esse republicanismo. Tal não aconteceu. E a República instaurada em 1910, que traz
tal como aqui também já foi dito, muitos dos elementos para a República que já vinham da monarquia constitucional e, portanto, eivados, enfim, de uma praxis pouco ortodoxa com estas ideias de Sampaio Bruno, não é? Vai acabar por vingar. E não deixa de ser sintomático, mas mais do que isso, simbólico, que seja o próprio Afonso Costa que venha ao Porto agredir Sampaio Bruno. Ora, já instaurada a República, isto ocorre por volta de 1912. Ora, é dentro desse espírito republicano também que surge em 1912, no Porto, esse movimento denominado Renascença Portuguesa, cujas figuras maiores são Teixeira de Pascoais, Jaime de Cortesão, Leonardo Coimbra, mas também António Sérgio, que foi um dos impulsionadores do movimento, Augusto Casimiro e outros, e é esse movimento que vai ter, por expressão mais emblemática e teorética junto da população portuguesa, a revista A Águia, que, de alguma forma, vem a permitir que se estabeleça essa aproximação e essa leitura feita pelos nacionalistas galegos do que se passava na Renascença Portuguesa. Porque a Renascença Portuguesa se teve realmente... Teve também um artista, António Carneiro, mas que não teve, ou não desenvolveu esse pensamento político como Castelau, mas teve uma expressão filosófica, de facto, a partir de Leonardo Coimbra e naquilo que ele denominou pelo pensamento criacionista, que, aliás, enfim, alicerça de alguma forma tudo o que foi a vida e o pensamento de Leonardo Coimbra. A distinção que importa, talvez, aqui fazer é esta, e que provavelmente Risco também a teve. Num célebre Leonardo Coimbra, para aqueles que possam não saber, foi Ministro da Instrução da República por 2 vezes em Portugal, mas afirmou, enfim, nos anos 30, num discurso que ficou célebre, o seguinte: se para ser republicano não podia ser religioso, ele então deixava de ser republicano. Ou seja, para Leonardo Coimbra era mais importante toda essa persecução e estudo e afirmação de um pensamento religioso e de uma investigação que ele próprio fez, enfim, está patente em alguns dos seus livros, não é? Relativamente à religião como um esteio fundamental da existência humana, era mais importante isso do que propriamente uma afirmação política de cariz republicano. E, relativamente a Vicente Risco, sabem de Risco muito mais do que eu, não é? Essa vertente, ou esse veio, vai estar muito presente. Não preciso dizer que acentuadamente presente na fase final de Risco. Não é? A importância que teve Teixeira de Pascoais para o nacionalismo galego, em particular para os autores que eu já aqui citei, passa sobretudo por aquilo que é entendido em Portugal na denominação de palavra dita única, saudade. E o que esta significa, e a corrente denominada saudosismo, para o nacionalismo galego. Porque, contrariamente àquilo que se já afirmava na época, e posteriormente, e ainda hoje, o saudosismo não era propriamente uma corrente que visava implantar qualquer padrão, digamos, político e muito menos de governo relacionado apenas com os marcos ou os símbolos da identidade nacional, no caso portuguesa. Porque nós, enfim, em alguns encontros, algumas conferências, ou também em Portugal, ouvimos falar muito de nação e nacionalismo, mas há uma palavra que nessa época e ainda hoje se sobrepõe para nós a nação. E essa palavra é pátria. Isto não tem uma relação estritamente direta com um denominador
críptico que possa aqui redundar naquilo que veio depois a ser, por exemplo, entre nós, o salazarismo, implantado em 1928. Não. Se lermos atentamente aquilo que escreveu Leonardo Coimbra, Pascoais e outros, esse denominador, essa quase entidade que denominamos pátria, vai mais além do que as questões materiais, ou até mesmo materiais, mas sobretudo materiais, e materiais do território, não é? Da língua e da cultura. Porque, sobrepondo-se a todas estas realidades, que podem ser teorizadas e que podem também ser definidas do ponto de vista material, no caso do território, não é? Uma outra que estará acima e que é a saudade. Porque a saudade, em Teixeira de Pascoais, e creio que Vicente Risco entendeu isto, é o elo de união entre a própria existência humana, entre o próprio ser humano e aquilo que nele radica de ser espiritual. E, de facto, é isto que não entendeu António Sérgio, que possibilitou que, até aos dias de hoje, esta corrente inaugurada ou restaurada pela Renascença Portuguesa tenha promanado subsequentemente em movimentos e em teorizações e em estudos que ainda hoje os estudam. Se no caso da geração Norte e de alguns textos e trabalhos desta geração, a questão nacionalista quedou ou depois espraiou-se noutras assunções desse pensamento, no caso português, ela vai florescer em movimentos subsequentes, como foram, por exemplo, a geração de 57 da filosofia portuguesa, Álvaro Ribeiro, José Marinho, etc., alunos da Faculdade de Letras de Porto, sobre o qual falarei um bocadinho rapidamente. Estamos a falar dos anos 50, 60 e 70, vai prosseguir com a geração que advém da revista Leonardo e daqueles que foram discípulos desta geração e continua hoje, por exemplo, em nomes, em figuras portuguesas que continuam a estudar e a possibilitar encontros sobre a saudade e teorizando toda esta realidade, é assim que a quero denominar, em textos e artigos publicados, por exemplo, numa revista que se publica em Portugal, denominada Nova Águia. Mas no Porto ainda houve, nos anos 80, uma recuperação destes ideais a partir de uma revista que se chamou Nova Renascença, dirigida por alguém que talvez, enfim, aqui traga alguma memória, que se chamou José Augusto Seabra, que foi, de facto, um dos principais defensores nesta época, anos 80, 90, não é? E ministro da Educação, curiosamente, tal como Leonardo fora da instrução, não é? No reatar destas relações. E não por acaso, aliás, é o último número da revista Nova Renascença, é totalmente dedicado às relações entre Portugal e Galiza. Um aspecto verdadeiramente importante, quanto a mim, deste trilho que segue a Renascença Portuguesa e que eu creio não teve símil na Galiza, tem a ver com a importância que era dada pela Renascença Portuguesa e pelos seus obreiros relativamente à questão da educação. Há pouco alguém me falava aqui sobre, enfim, a originalidade de uma expressão que eu uso nestes livros de obreiro, não é? E, efetivamente, e já ao tempo da Renascença Portuguesa, e sobretudo para Pascoais, o obreiro não é apenas o trabalhador, seja ele rural ou outro. O obreiro é aquele que
cria que obra, mas que cria e, sobretudo, que cria ideias. E é nesse sentido que nós, enfim, ainda hoje continuamos a usá-lo. Mas, como eu dizia, essa preocupação pela vertente educativa do povo português, de alguma forma, é aquela que permite que se desenvolva com distinto nível ou distinta formação a criação das universidades populares. E essas universidades populares, sobretudo a do Porto e a da Póvoa do Varzim, vão trazer ou vão permitir uma dilatação junto da população bastante importante sobre aquilo que eram os ideais da Renascença portuguesa. Os ideais e as ideias, desde Sampaio Bruno até o dia 2, para nós, não têm necessariamente que redundar em ideologia. Para nós, algo bastante diverso, porque cristaliza as ideias. E o pensamento criacionista de Leonardo de Coimbra é efetivamente esse. É ancorar, sim, mas numa prospecção teleológica cada vez maior daquilo que são as ideias. Ou seja, os pés assentes na terra, mas sem deixar de olhar o céu. O céu como emblema da transcendência que importa fazer da própria realidade do ser humano. E, portanto, esse legado da Renascença portuguesa continua ainda hoje para muitos que, enfim, usam uma expressão um pouco comum, mas é como ocorre, e essa falange ainda é numerosa em Portugal hoje, que se interessa e estuda tudo aquilo que nos deixaram em termos de possibilidade intelectiva de aprofundamento, não é? Os homens da Renascença portuguesa. Não sei como o tempo, porque eu estou sem... Enfim, não estou aqui a tomar nota disso. Bem, acho que já cá estou. Esta é a capa da revista Águia, no seu primeiro número de 1912. Efetivamente, também em Portugal, o que acontece é que todo este movimento e a ação principal que ele descreve a partir dessa data vem também a finalizar, de algum modo, do ponto de vista sobretudo material, ou seja, com a extensão das universidades populares, a extensão da revista Águia, etc., nos anos 30, precisamente em 1930. E não só. O modelo que Leonardo de Coimbra criou para a fundação no Porto da Faculdade de Letras, extraindo-a enquanto Ministro da Instrução em 1919 de Coimbra para o Porto, virá a ser encerrada pelo Estado Novo em 1930. E não por acaso. Porque depois só voltaremos a ter uma Faculdade de Letras no Porto nos anos 70. Não é? Portanto, foram precisos 30 anos para o Porto voltar a ter. Porquê? Porque o modelo da Universidade, da Faculdade de Letras do Porto, que Risco queria adotar, e isso está patente numa carta que ele escreve a Leonardo de Coimbra, que ele queria adotar como primeira universidade da Galiza, seguia um modelo efetivamente diferente, ou radicalmente diferente daquilo que era a universidade em Portugal, sobretudo, enfim, relativamente às áreas de saber e até a quem cometer as lições das diversas disciplinas. A Faculdade de Letras do Porto, Leonardo de Coimbra, tinha como docentes figuras como José Ramalho Teixeira Rego, que era um homem que não tinha nenhuma formação académica, mas que era um sábio. E para Leonardo, o sábio de Matosinhos. Era alguém que discutia problemas de ordem antropológica e etnográfica com algumas sumidades da Europa, designadamente sobre a questão de Lausanne.
não é? Da escrita de museu. E Leonardo chama-o para a faculdade exatamente para ele reger algumas das disciplinas. E tinha, enfim, Leonardo Coimbra era um dos docentes e outros, mas era um modelo de facto diferente. As aulas faziam-se muitas vezes na própria faculdade, mas também no jardim em volta à faculdade, quando não fora da faculdade. Isto na época não era habitual. Não é? E de facto é esta proximidade com o mundo não só natural, mas com o tecido humano que Leonardo Coimbra pretendia trazer para o estudo do homem, para o estudo do saber. Algo, como sabemos, ainda hoje nas nossas universidades não é muito comum, não obstante. Não é? Aquilo que apresenta é o que todos conhecem, que é, de facto, enfim, a capa da revista Nós, enfim, com a sua simbólica associada ao pórtico da Glória, sobre o qual, enfim, aqui não vou poder falar, mas ainda recentemente num encontro em Portugal falei um bocadinho sobre a minha perspectiva do caminho de Santiago, que de facto não é ortodoxa. Não podia ser. E relativamente a todo o simbolismo da arte românica e àquilo que se encontra inscrito, aliás, tal como aqui nesta igreja românica da Lariz, não é, que se encontra inscrito aqui e que de facto remete não totalmente para uma ortodoxia cristã, mas que tem uma simbólica diferenciada ou mostradora de um outro conhecimento que vai para além do credo. Não deixa de ser importante, e eu não sabia isso, devo dizê-lo. Eu organizei nos anos 90 coletânea com um investigador e filósofo que se chamou Pinheiranda Gomes, que já falecido, a coletânea dos textos dispersos de Leonardo Coimbra. São 5 volumes que foram publicados pela editorial Verbo na altura e, mais recentemente, já no nosso século XXI, depois republicados pela Universidade Católica do Centro Regional de Porto, em que também colaborei e que organizava os colóquios e congressos, em que participaram também, enfim, investigadores da Galiza. Mas, dizia eu, quando publiquei o meu trabalho sobre a Renascença Portuguesa, que não é este, é um trabalho mesmo de fundo, que eu gostaria agora de reeditar, enfim, com novos documentos, eu desconhecia parte dos textos que publicaram quer Pascoais, quer Leonardo Coimbra na Galiza. E foi, de facto, ao trabalhar e ao investigar este tema em anos mais recentes, que eu me percebi que em alguns periódicos e revistas da Galiza constavam textos que nós desconhecemos em Portugal, ou desconhecíamos em Portugal, não é? E, portanto, o que percebemos é que, se não a influência, pelo menos a presença destes autores portugueses é bastante notória, enfim, nesse decénio, não é? Na Galiza e por via dessas publicações periódicas. É o caso da nossa terra, que vai noticiar a presença do Leonardo Coimbra na Corunha, vai dedicar inclusive algumas páginas. Não deixa de ser curioso que Leonardo Coimbra era uma figura já tão conhecida aqui na Galiza, que na Corunha há um movimento noturno, depois de uma conferência que ele faz, sabe isso, não é? Diz o jornal que são largas centenas de pessoas que se dirigem ao hotel onde Leonardo Coimbra está hospedado e que praticamente o obrigam a vir à varanda improvisar um discurso de agradecimento e também de afirmar a importância que tem a relação de Portugal e a Galiza. E, portanto, neste livrinho que o Luís diz preparar o favor de apresentar aqui logo de tarde, recolhe-se, de facto, alguns desses textos e documentos inéditos, designadamente algum do epistolário que foi dirigido
para autores portugueses, designadamente poetas e intelectuais, como Leonardo Coimbra. Mas não se pense também, e isto é importante, que foi apenas Vicente Risco, Nogueira Varela e muitos outros que o estabeleceram. Não deixa de ser curioso que Castelau escreva sempre em Galiza o seguinte: seja o que seja, a saudade existe e portugueses e galegos somos escravos dela. Ainda que Portugal e Galiza não tiveram outros vínculos étnicos, nem outros estímulos comuns que os do lirismo saudoso, abondaríamos para que cessasse o arredamento em que vivíamos, morrendo-nos de soidade morrenosa. Nesta desobra do mundo, Portugal e Galiza devem sentir-se animados por uma decisão inédita e confluente, retificando os erros da história e transfigurando novamente a saudade em aição. Ora, é precisamente isto que vai criar a principal cisão dentro da Renascença portuguesa. Porquê? Porque Teixeira de Pascoais e outros, sobretudo, enfim, a vertente mais poética, entendia que não se deveria traduzir a saudade num movimento político como pretende António Sérgio. E esta questão funda vai dividi-los ao ponto de se travar uma polémica bastante acesa nas páginas da Águia e da Vida Portuguesa entre António Sérgio e Teixeira de Pascoais, entre António Sérgio e Jaime Cortesano. Porque, efetivamente, Pascoais entendia que a partir do momento em que os ideais da Renascença portuguesa viessem a suportar um movimento, para não dizer um partido, de cariz político, esses ideais ficariam, de alguma forma, soterrados no que seria depois a dinâmica e todo o processo, digamos, realista da afirmação política. Pascoais e Leonardo entendiam que a saudade e tudo aquilo que lhe está descrito, quer do ponto de vista das ideias, quer do ponto de vista dos símbolos e da simbólica inerente, deveria ser preservado à margem de um movimento político. E, efetivamente, foi isso que permitiu que ainda hoje se continue a estudar em Portugal o que é isto da saudade, que provavelmente não se faria caso tudo isto tivesse redundado num movimento político ou num partido político. Claro que em Portugal a diferença é grande relativamente à questão da Galícia, ao nacionalismo galego, porque efetivamente não se pretendia em Portugal como, enfim, um país afirmado já na sua independência e na sua lusitanidade e na sua língua, não é? Não se quereriam, aliás, ainda hoje, estas questões, por exemplo, de se criarem alguns regionalismos, não é? Não encontra, mesmo na população, verdadeiramente uma aceitação total, não é? As regiões em Portugal não funcionam. Mas, efetivamente, não tínhamos, no cerne desta problemática, a questão que se colocava, e bem, na Galiza, relativamente ao poder central de Madrid. Ainda neste âmbito, pronto, isto é apenas eu citei há bocadinho isto é original de Vicente Risco, enquanto Conselheiro Supremo dos Irmandades, enviada para Leonardo Coimbra, e aqui a continuação. Nós, apesar de tudo, temos uma situação. Pois, tem que terminar. Apesar de tudo, nós temos uma situação atualmente no Porto complexa e que dificulta o nosso trabalho de investigação. Porque, enquanto nós temos aqui a Fundação Vicente Risco,
podem com certeza consultar os escritos de risco. Nós, com Leonardo Coimbra, ocorreu algo que não deveria ter ocorrido. Ou seja, quando o Centro Regional de Porto da Universidade Católica começou a promover estes encontros, e encontros em que, aliás, muito latos, basta dizer que se realizou ali na Universidade Católica um congresso sobre... queria tentar lembrar-me da designação que teve, mas pronto, foi sobre maçonaria na própria Universidade Católica, não é? Portanto, desenvolveu ali entre os anos 80 e os finais dos anos 90, não é? Um interesse bastante grande por estes temas. O que é que aconteceu? A família de Leonardo Coimbra decidiu oferecer o espólio, o acervo de Leonardo Coimbra à Universidade Católica, no sentido de possibilitar com isso o acesso a esses documentos, o acesso à própria biblioteca de Leonardo Coimbra para a investigação. O que acontece é que, como sempre, nestas instituições as pessoas mudam, não é? E por vezes também as orientações. E aquilo que nós lamentamos é que desde há cerca de 20 anos este espólio está fechado. Está realmente preservado, mas está fechado numa sala à qual praticamente ninguém tem acesso. E seria importante, por exemplo, obter-se para a Galiza e, designadamente, para a Fundação Vicente Risco, não é? Cópia das cartas que chegaram a Leonardo Coimbra, que não foram apenas de Vicente Risco, são vários. Eu tenho aqui a transcrição pelo menos de António Vilar Ponte, por exemplo, não é? E outras, para além de Vicente Risco, que seria importante constarem Eugênio Montes e outros, Vicente Viqueira, e que seria importante constarem aqui deste acervo, não é? Vou tentar agora ser muito rápido. Este intercâmbio foi de tal forma importante que, e há muitas pessoas, mesmo investigadores, que desconhecem isto, que levou a que Vicente Risco colaborasse na revista Águia. E há pelo menos 3 textos que são importantes, não é? De Vicente Risco, e são textos, alguns até bastante longos. Esta é a segunda colaboração de Risco, em que ele faz uma apreciação sobre autores, em particular poetas da Galiza, que são textos muito pouco conhecidos. Pronto, e isto é o texto de Teixeira Pascoais, que vai desencadear toda essa polémica relativamente ao saudosismo e à importância do saudosismo. Ainda bastante mais tarde, Leonardo morre em 35. A Voz da Galícia continua a dar destaque àquilo que se passa com os intelectuais portugueses e, em particular, as figuras maiores da Renascença portuguesa. Na primeira página, texto de Vilar Ponte sobre a morte de Leonardo Coimbra, não é? Pronto. E isto é um trabalho que eu, entretanto, publiquei há alguns anos atrás sobre Leonardo Coimbra, com um texto inédito dele sobre a saudade. E não deixa de ser curioso que, de facto, os textos de Leonardo Coimbra em periódicos da Galiza sejam precisamente sobre a saudade. E a colaboração de Teixeira de Pascoais, como há pouco já sinalizei, foi bastante em periódicos portugueses, em periódicos da Galiza. Periódicos incluindo jornais e revistas. Já agora, estranhei, já que está ali a Voz de Galícia, que hoje, ao consultar o jornal, não visse nenhuma nota sequer sobre estas jornadas. Mesmo aquele caderno relativamente a Ourense. Enfim, não deixa de, para mim, ser estranho, não é? Esse intercâmbio, de facto, foi bastante, poderia aqui desenvolvê-lo um pouco mais, não é? Mas eu queria, de alguma forma, simbolizá-lo e materializá-lo desta forma. Com certeza conhecem isto. Isto são algumas das publicações que circularam em Portugal e no Porto. Comprei-os no Porto nos anos 80, primeiras edições
dos livros publicados pela editorial Nós. E tanto quanto sabemos, para além das recensões que foram feitas na Águia, não é? Esta circulação, do ponto de vista editorial, funcionou. E, de facto, teve a expressão até a data muito recente. Ainda nos anos 80, podíamos encontrar estes livros no Porto. Hoje já não. Em livrarias como a Fernando Machado, a Latina e outras. Isto para dizer que, efetivamente, esta relação permanou, e se não fosse assim, com certeza não teria havido este intercâmbio editorial. Fico por aqui, fico grato a todos por me ouvirem. Muito obrigado. Parabéns en primeiro lugar a Fundación Vicente Risco pola organización desta xornada e non só, senón por todo o seu saber acumulado e por toda o valor da súa actividade e da súa proxección cultural actual. E obrigada tamén a todas e todos vostedes polo seu interese, pola devoción que estou certa que partillan a respeito de nós mesmos, en definitiva, da cultura galega, que non deixa de ser, pois a estima polos nosos dereitos colectivos. E feliz tamén de partillar esta mesa cos meus compañeiros e compañeiras moi estimados e xa sen máis preámbulo, pois vou tratar, como o tempo é limitado, vou tratar de comprimir ao máximo nunha serie de flashes que proxecten a figura de Castelao, a personalidade de Castelao, e despois, se houber posibilidade de tempo, que espero que vaxa no coloquio ou no debate, pois podemos ampliar, claro, todo isto. É rendível, no caso de Castelao, como no caso de outras moitas figuras artísticas e literarias, porque nese sentido a de Castelao é unha personalidade invulgar, porque combina angueiras ou que faceres demostrativos de un traballo experto en todos eles, moi meditado, moi reflexivo e de grande valor estético. E entón, esa é unha distintividade que debemos ter en conta. E digo que é rendível aplicarmos categorías ben coñecidas da crítica semiótica, xa clásicas na crítica literaria actual, cando falamos do subtexto, do contexto e do texto en sí. Reparo, en primeiro lugar, nun previo, que xa foi comentado aquí por Carlos Meixome e os seus compañeiros de mesa, a década de 1880-1890, xa por tanto no fin do século XIX, é realmente significativa do ponto de vista histórico para Galiza, porque nesa década coñecemos, en 1880, o nacemento de Antón Vilar Ponte, en 1884 de Antón Lousada Diéguez e de Vicente Risco, en 1886 Castelao, e tamén Florentino Cuevillas, en 1888 Otero Pedraio, en 1890 Ramón Vilar Ponte.
De maneira que un elenco admirável, mas eu quero subliñar por fora de calquera grandilocuencia, onde non quero cair en absoluto, mas si subliñar un valor fundamental de todos eles, que non é aínda coido que dabondo subliñado ou dabondo ponderado. E é o seguinte: todos eles son fillos da pequena burguesía, de unha fidalguía de máis ou menos antigüidade, mas en todo caso, todos eles son elementos estudados, todos eles son elementos universitarios, todos eles son posuidores dunha alta cultura formal. Todo iso naturalmente asociado ao español como lingua de usos secundarios e a unha cultura, diríamos, europea occidental. Pois ben, todos eles van contrariar o destino para o cal foron educados. Eles foran todos preparados para seren, como Castelao moi ben indicou no prólogo, na introducción da edición do Albornoz, amas de cría do caciquismo. É dicir, para seren capataces, os elementos internos á nación, á Galiza, que se ocupasen de transmitiren todos os ingredientes da ideoloxía, da moral e da práctica política, en definitiva, dominante española europeísta. Entón, todos eles van por sensibilidade particular á maneira dos seus antecesores do século XIX, con Rosalía de Castro a cabeza, Eduardo Pondal, Curros, Lamas Carvajal, todos eles van contrariar ese destino e van selar unha alianza coa clase social mayoritaria galega, que é a clase traballadora, no 90%, vinculada ao campo e vinculada ao mar. Cal é o certificado que sela, que revalida definitivamente esta alianza? Naturalmente a lingua galega. E o uso formal, culto, elevado, ingrediente de unha neoépica e de unha neolírica da lingua galega. E entón, aí temos, efectivamente, pois, esta feliz conxunción de grandes nomes como os que citei. Elementos a base de flases, claro, elementos do subtexto que se me ocorren significativos. En primeiro lugar, xa a citada maioría sociolaboral galega. En segundo lugar, cifras enormes, magnitudes enormes de analfabetismo. Estamos nun total do 50% prácticamente á altura de 1920 e significativamente vai baixar bastante, é dicir, vai haber xente máis alfabeta en 1930, porque a ditadura de Primo de Rivera ocupouse de encher de escolas públicas, xa sustitutas da tradicional escola de Forrado, pois por todo o país, mesmo en aldeas e vilas de pequeno tamaño. Pero temos aí en total e con significativa feminización en 1930, por exemplo, hai un 75% de homes alfabetos e só un 50% de mulleres. Outro elemento fundamental, segundo o vexo do subtexto, pois son as cifras pavorosas da emigración. 1928, un total cifras oficiais, as reais son máis amplas, porque hai unha emigración que non consta unha emigración ilegal que non consta nos rexistros oficiais. En fin, rexistros oficiais, 1928, un total de 26.013 galegos, con xa cifras que se aproximan cada vez máis entre a poboación masculina e a feminina. En concreto, 15.117 homes por 10.800
996 mulleres. No ano seguinte, en 1929, 11.760 mulleres por 16.369 homes, un total de 28.129 persoas, pero que se adiantamos nos anos da década seguinte, da década de 30, e continúa aumentando en cifras constantes esta sangría. Elementos fundamentais do contexto xa foron comentados tamén na primeira mesa redonda desta xornada. 1886-1950 é o arco temporal que encerra a biografía, que encerra a vida mortal de Castelao. Restauración na política española, degeneración desta política a través do cacicato alternante do turnismo. A vida de Castelao coñece, claro está, a primeira ditadura española do século XX, a segunda ditadura, por suposto, a Primeira Guerra Mundial e a mudanza xeopolítica do continente europeo e de todo o que significou, ou como dicía a prensa daquela, o nacemento de novas patrias. Realmente temos que falar do nacemento de novos estados esgazados ou liberados do xugo dos vellos imperios, o otomano, o austro-húngaro, o prusiano, o inglés, etc. Entón, aí temos Checoslovaquia, temos Hungría, temos Polonia, pero cunha resurreición fundamental das súas linguas nacionais e das súas culturas. Todo iso está chegando aquí e, naturalmente, ten un efeito imán. Ben, Castelao coñece tamén, claro, o auxe do fascismo italiano e do nazismo alemán, pero tamén do racismo, inclusive codificado ou formalizado científicamente en França, no Reino Unido e, por suposto, nos Estados Unidos de Norteamérica. O regime da Segunda República, co desterro no bienio negro polo goberno lerrús de Castelao e de Alexandre Bóveda, con intención clara de descabezar o nacionalismo galego a través de dúas figuras centrais como secretarios políticos e de organización, respectivamente. Castelao coñece tamén e vive, claro, a Segunda Guerra Mundial, o seu desenlace, a esperanza en que a vitoria dos exércitos, das potencias aliadas, puidese provocar unha mudanza significativa, o derrocamento en definitivo da ditadura. Coñece tamén e lamenta e indígnase pola traizón destas potencias aliadas que xa en plena Guerra Fría desenténdense completamente de batallaren pola recuperación da legalidade republicana liquidada na guerra, no levantamento militar, e conceptúan España como un bastión anticomunista face á Unión Soviética. A Unión Soviética que nacera, que non o citei claro antes, a Revolución de 1917, a Constitución de 1921 e a Constitución da Unión das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, finalmente, claro, vai coñecer tamén Castelao, coñecer, padecer e lamentar, pois, a contestación política directamente, non sabe xa outro nome, ou xe está perfectamente documentada, a respeito do que denominamos piñeirismo, ou ben de unha personalidade fundamental nese galeguismo interior, como Ramón Piñeiro e todos os que o seguiron. Castelao viveu claramente esa ferida tamén, antes xa do seu falecemento en 1950. Pois ben, con este subtexto e este contexto, vayamos agora ao texto sí. A que denominamos texto? Ao conxunto da produción artística, literaria, ideolóxica, política, xornalística, publicística, propagandística, en todos os formatos posíveis, proteicamente, e cun admirável unitarismo. De modo maneira que
non cabe a práctica, no meu xuízo, da menor tentativa escisionista en Castelao. E con isto nomeo claramente que nos anos 40, nos anos 50 e até os nosos días, pois quixo abrirse paso, e abriuse paso a idea de... Pero en Castelao é un bon debuxante e un agudo humorista, mais non é ideólogo nen é pensador. Ou non é pintor. Isto é o pan noso de cada día por parte de ideólogos igualmente políticos, non menos que a min, que así o afirman. Contrariamente a esta, ou ben, pois non acertou políticamente, ou ben estaba xa exiliado ou desterrado e, por tanto, estaba asociado, por un lado, a unha Galiza ideal, e, por outro lado, moi influído, non se sabe por cantos elementos exteriores a él mesmo, que podían ir desde o Partido Comunista até o goberno Giral, en fin, perseguido por Giral, millenta suposicións, especulacións neste sentido. A miña tese é absolutamente contraria a este pensamento. A obra de Castelao, e el mesmo así elocuentemente o proclamou en Buenos Aires o 2 de xullo de 1944 na presentación de Sempre en Galiza, é unha obra incrivelmente unitaria, e iso sí que foi ao compás das circunstancias históricas en que se viu envolvido, que foi incrementando, así como a súa estética tamén, que foi incrementando a súa radicalidade. Claro, ímolo ver logo nalgúna peza particular. E entón, dentro deste texto, interésame aducir, a ver o que nos dá tempo, e que se sean dúas nada máis, ou tres, pois algún tipo de proba artístico-literaria. Aquí temos a primeira, este debuxo do que quero salientar a súa extraordinaria dilixencia ou o seu extraordinario sentido da oportunidade. Aquí, como ven, figura unha familia monoparental a galega. Dúas mulleres, unha vella, unha nova, e un pequeno que cai abatido polo sono no cono da nai. A máis vella pode ser a nai da outra, ou a sogra, ou a madriña, ou unha tía, ou pode ser unha veciña. Ambas, naturalmente, populares. A vestimenta é completamente delatora. E o pequeno, aínda que o traballo infantil está prohibido desde a legislación do século XIX, pero naturalmente non se cumpría, ou aquí polo menos na Galiza non se cumpría. E entón, e noutras partes supoño que igualmente, pero aquí na Galiza desde logo non. O pequeno cai po sono porque seguramente que é un neno traballador tamén. Poñamos no mar ou no campo. É a muller nova, a nai do pequeno quen fala, e o pé do debuxo di, como ven, pero vou ler, por se acaso, aunque o meu home vai fora, non terei voto, pero seguirei pagando todos os trabucos. Isto é, todos os impostos. A oportunidade, a rapidez con que Castelao responde é total, porque na ditadura de Primo de Rivera, en concreto, na primavera, en marzo de 1924, en maio, perdón, promúlgase o Estatuto Municipal. E esta nova legislación permitía o voto para as mulleres con estas limitacións, somente as solteiras maiores de 23 anos. A maioría de idade masculina estaba situada nos 21 e a feminina nos 23, porque xa se sabe que as mulleres temos un retraso cerebral merecente da discriminación legal correspondente. Iso xa é un fenómeno sabido. Pero, en todo caso, as casadas non podían votar. E isto, Castelao, insisto, con toda a dilixencia, reflícteo aquí perfeitamente neste debuxo, publicado o 24 de maio no diario Galicia de Vigo, o 24 de maio de 1924. Que é o que Castelao restaura aquí? Que é o que Castelao fai reviver aquí? Pois nin máis nin menos que a Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadá de Olympe de Gouges de 1791, cando se ve obrigada a elevar
as autoridades políticas esta declaración porque a anterior declaración dos dereitos do home e do cidadán excluía toda a poboación femenina. E ela afirma con todas as letras nesta declaración que se as mulleres tiñan dereito a subir ao cadafalso, isto é ao patíbulo, a seren guillotinadas, e ela mesma padeceu este fin, ou Madame Roland padeceu este fin tamén, outra revolucionaria, pois tamén deberían ter dereito a subir aos escanos da Asamblea Nacional. Pero Castelao está declinando todo isto en Galiza, en galego, e na realidade feminina galega. E nesta muller, co home emigrado, menor de idade do ponto de vista legal, non pode votar por casada, tampouco pode mercar unha leira, ou vendela, ou suscriber unha hipoteca ou ningún tipo de documento mercantil caso de ter algunha propiedade ou é unha menor de idade legal, mais, ollo, é maior de idade fiscal. E entón, para aí ten que, efectivamente, operar como tal. Unha segunda, pasamos a unha segunda mostra de intervención de Castelao do punto de vista moral, pero non só, senón que abranxe un retrato que chega, que podemos conceptuar como universal. Aquí Castelao trata un tema sobradamente coñecido na arte e na literatura, é o avaro, verdade? É a figura do avaro. O primeirísimo plano ocúpano todo o capital amoreado, todas as moedas, o diñeiro que conta e reconta unha e outra vez. A figura feminina, o centro despois ocupa o el, é avaro, é coreño, é tacaño para el mesmo, pois está encollido, ten frío, está protegido cunha manta e unha pucha na cabeza, até está mal barbeado, e a muller que apenas que non ousa penetrar no cuarto, entrar no cuarto. E claro, a lexenda ou o pé do debuxo é demoledor a respecto dunha institución como o matrimonio. O home que se casou con Ramona para aforrar unha criada. Ben, xa houve economistas ingleses que dicían, un deles en concreto, se eu caso coa miña criada descende o Produto Interior Bruto do meu país. Claro, hai un salario, efectivamente, que desaparece. Isto, unha intervención, efectivamente, directa. E xa, para irmos rapidamente, outra intervención fundamental de Castelao. Cousas, 1926, xa foi citada, na mesa anterior, a figura de Panchito, pero que temos que ponderar en todo o seu valor a publicación deste formidável manifesto antirracista. Panchito efectivamente chega aquí, traído como un obxecto por un emigrante retornado que chega con esa capacidade económica. Morre o amo, muda de iden e, como tanto, socializas en galego, fala galego, baila muiñeiras, os domingos vai feito un auténtico mozo das festas, mas chegado o momento, como tantos outros mozos do seu lugar, da súa aldea, ten que emigrar, como tantos outros. Un racista, un determinista, diría, ben, onde emigra a terra onde ele naceu, misión cumprida, todo xa, é a felicidade. Volve, o rapaz volve ao seu hábitat, como unha planta ou como un animal sacado do seu da súa contorna, pero claro, non é así no xénero humano. Nunha rúa da Habana, Pedro Panchito tropezou cun home da súa aldea e confesoulles alocando: ai, eu non me afago nesta terra de tanto sol, eu non me afago con esta xente, eu morro. Panchito, conclúe o narrador, retornou á aldea, chegou probe e endeble, pero trouxo moita fractura no corazón. Tamén trouxo un sombreiro de palla e máis un traxe branco. Eses signos, polo menos externos, de mínima prosperidade.
Ben, este mesmo relato vai no reavivar nas páxinas de Sempre en Galiza Castelao. E isto nunha década, insisto, onde o racismo, mesmo con pretensión científica, campa absolutamente por todo o mundo occidental. Ben, finalmente, quixera, este é un debuxo moito menos coñecido de Castelao, mas curiosamente no seu tempo, por miles e miles de exemplares, foi enviado desde moitas partes do mundo. Claro, aquí vemos a negrura da ditadura española e de toda a súa carga represiva. A data é 1946. Acaba de fundarse a ONU en 1945. E estamos, claro, isto levaría máis tempo a relembralo, pero estamos, efectivamente, a ONU en 1946, en concreto, rexeita o ingreso de España, mesmamente pola ditadura rampante. Ingreso que só se vai producir grazas á inestimable axuda dos United States of America na década seguinte, a instalación, a cambio das bases militares, etc. Pois ben, este debuxo foi utilizado nunha postal que millares e millares de demócratas de todo o mundo enviaron á ONU para denunciar tamén a pasividade, a non intervención e a complicidade, en definitiva, coa ditadura española das potencias universais. E é moi significativo do ponto de vista da traducción porque Castelao escreve no original: os povos de España están agardando pola xustiza que as democracias prometeron. Traducción ao español: el pueblo español en espera de la justicia de las democracias. Naturalmente, os povos de España non é el pueblo español. E a traducción ao inglés mantén o plural e respeita. Efectivamente, the Spanish peoples are waiting the justice promised by democracies. Ben, é un exemplo, efectivamente, de unha intervención de Castelao co súa arte, pero mesmo diríamos dos debuxos de negros de Norteamérica, ou o mesmo diríamos de toda a súa obra artística en Cuba, por exemplo. É un volume fundamental de unión feliz, de auténtica relación simbiótica entre artes plásticas e arte literaria. Témolo neste volume Cousas de 1926, onde hai unha carga informativa enorme, xa desde o primeiro relato até o final, sobre realidade económica, sociolóxica galega, para alén de un labor de auténtico ourive, de auténtica filigrana estética. En resumo, novidade máxima de Castelao, volvendo ao problema político de Galicia, de Vicente Risco. Risco é autor dunha sentenza lapidaria neste libro, que é a seguinte: o maior dereito que se nos concederon históricamente aos galegos, está falando de un período amplo, é o dereito a ignorármonos. Entón, Risco, no seu periplo, Castelao, con esta distintividade que intentei rapidamente subliñar, combaten toda a súa obra, é un combate contra este nefasto dereito, esta nefasta pedagogía. E entón, toda a obra de Castelao, se quixésemos encerrala únicamente en 3 palabras ou en 3 conceitos, pois levaríanos probablemente a unha defensa irrenunciável do dereito de voz, de voto e de veto. Dereito de voz autoconcedida e con representación, con megafonía artística, literaria, absolutamente en todos os planos. Dereito de voto para todos aqueles asuntos que atinxen a nosa economía, a nosa socioloxía, a nosa cultura, a nosa lingua, por suposto, e dereito de veto. E dereito de veto de todas aquelas decisións de instancias, de institucións
de estruturas políticas superiores e exteriores a Galiza que están condicionando ou que condicionaban e continúan a condicionar a nosa vida colectiva. Mais actualidade imposible. E obrigada a todos. Muy ben, boa mediodía. Boa mediodía. En primer lugar, agradecer a Fundación Risco que me convidara a participar nestas jornadas por moitos motivos. Un, por volver aquí, non que se estima unha vez, volver a Tenerife. Sobre todo porque moitas veces penso que ese tipo de jornadas nos axudan a estruturar un poquinho algunhas ideas e son un motivo para poder avanzar en algunhas ideas que están. A miña intervención, digamos, o resumo da miña intervención, tamén o teñen no estupendo folletiño no que tamén están os outros participantes. Básicamente vou referir a ela, pero vou aproveitar para engadir algunhas cousas que quedan que son complementarias e que poden ir bastante ben para poder falar, debater. Vou intentar tamén asustarme bastante ao tempo porque estamos fora de hora xa, acabamos a mesa redonda. Probablemente teríamos que irnos a comer ahora neste momento, así que vou intentar ser bastante cerébrico co traballo. Vicente Risco e o atlantismo, vou centrar nun aspecto moi concreto da obra e da intención de Vicente Risco, que é, digamos, a súa relación con un importante movimento cultural que Galicia desenvolveu desde o século XIX, no que de alguma forma segue inserta, que é a súa relación co marco cultural atlántico, a través de dos conceptos, o celtismo e o atlantismo. Simplemente vou a pescontar algunhas ideas ao redor disto. A primeira, o mellor é algo que eu predico sempre, pero é importante resaltar, é que de alguma forma temos unha certa idea que se formou sobre todo a partir dos anos 90 de que isto do celtismo pois foi como moi inventado no século XIX por Murguía e toda esta xente, e creo que hoxe en día, quero dicir, a investigación xa dixo ben claro que a narrativa atlántica, máis ben pensemos que sempre hai un pouco de confusión entre o celtismo e o mundo atlántico, que a narrativa atlántica como componente sustancial da conformación cultural de Galicia está presente, polo menos, na historiografía galega desde o século XVI. E isto se intensifica por unha serie de motivos que sería moi largos de explicar aquí, no século XVII, está presente no século XVII en todas partes, en toda a historiografía galega. É dicir, a idea dun pobo viaxante que se move polo Atlántico, en concreto máis un pobo que procede do Mediterráneo, que vive unha serie de peripecias e que se estende nun marco cultural compartido, é unha historia que está compartida e presente nos historiadores irlandeses, escoceses, galeses, en menor medida, e galegos desde o século XVII. É dicir, o que sucede despois no século XIX é un cambio de intención e de proxección e incluso de terminoloxía dese relato. Pero ese relato existe xa nese momento, é dicir, por parte de un mundo dunha historiografía moi distinta que existirá no século XIX, que é a historiografía de idade moderna, e moi asociada á construción de Galicia como reino, é dicir, desde un punto de vista narrativo. No século XVII, unha serie de historiadores pois se indagan alrededor do pasado de Galicia con unha intención, é dicir, que digamos, demostrar a primacía do reino de Galicia no conxunto da coroa española, pero incluso van a veces máis alá. Entón, este é un relato aí onde salen as narrativas dos primeiros reis míticos de Galicia, Anfíloco, Gomer, Brigo, xente que era moi conocida, e sobre todo un que é moi interesante, que é Gatelo e Escota, que son os reis que proceden do Mediterráneo Oriental, se asentan en Galicia, desde Galicia parten para conquistar primeiro Irlanda e despois Escocia, e con eles levan a famosa Pedra do Destino. Entón, este relato está en todas partes.
está en todas partes no século XVII, século XVIII. Digo isto porque é importante porque a Gatero nin o coñece, a xente que coñece outro relato. Bueno, que é o de Breogán, que agora vamos falar dele. E ese mito se plasma tamén outro elemento que é a presencia de Santiago. Santiago como evangelizador do Atlántico. Este é un movimento que é moi importante, que realmente está moi pouco estudado en Galicia, pero que está moi presente no mundo atlántico, pero falta ainda, creo que unha narrativa máis alá, digamos, os traballos de Fernando Alonso Romero e outra xente. Antes presenteilles un libro de Fernando Pereira que fixo a gran compilación deste tipo de narrativas da Idade Moderna. Digamos, na Galicia do século XVII, este é un libro dos franciscanos, por exemplo, provincia de Irlanda, hija de Santiago. Entonces explica como Santiago foi o evangelizador de Irlanda. Estes relatos tamén están en Irlanda. O Santiago considerado patrón do Atlántico, as federacións, a Federación de reinos nórdicos que se constitúen no século XVII, o seu patrón é Santiago de Apóstolo, é dicir, como paradigma é dicir, todo este mundo atlántico está moito máis atrás. É dicir, por iso é moi importante entender despois o que pasa no século XIX, porque o que vai facer Murguía e de alguma forma o Ordeiro, o que van a ser os predecesores intelectuais da xeración Nós neste universo do celtismo e do atlantismo, que Murguía o que vai facer é aproveitar boa parte da investigación da historiografía francesa, da historiografía inglesa alrededor dos celtas, e este mundo se vai empezar a conceptualizar alrededor do término celta, que xa existía previamente, pero vai ter un novo enfoque no mundo de Murguía, que é un enfoque, si na idade moderna, ese mito atlántico, o sentido que tiña desde un punto de vista político en Galicia, era demostrar que Galicia era a primacía dos reinos da coroa de Castela, e de alguma forma tamén Galicia era como o berce, o orixe dos reinos atlánticos ou dos territorios atlánticos, é dicir, ese relato, este relato do celtismo na época de Murguía, como ustedes saben, vai ser distinto, vai ser o de poñer, digamos, un mundo céltico, atlántico, ao mundo mediterráneo, de construir unha ascendencia prestixiosa para os galegos, que era a mesma intención que tiñan os historiadores de Idade Moderna, e Murguía vai facer unha cousa moi curiosa, que aínda está, eu creo que pouco explicada, que é cargarse a Gatelo. É dicir, a historia de Gatelo, que era a historia tradicional que existía aquí, Murguía abandona ese relato por un motivo que non sabemos, abandona incluso boa parte da narrativa dese relato, que era non só Irlanda, a conquista de Irlanda, senón a conquista de Escocia, se centra nunha lectura un pouco menor que é a do libro das invasións irlandesas, e cambia Gatelo por Breogán. Entón, Gatelo, que é a figura, digamos, mitiquísima que todos os galegos cultos coñecían no século XVII e XVIII, desaparece. E o que nos quedamos é con Breogán. E este cambio non está moi complicado, pero un cambio moi interesante que agacha algo que eu mismo ainda non sei moi ben entender, moi ben, non cheguei ainda a entenderlo, pero quería presentarlos a ustedes porque esta historia do celtismo e do atlantismo é unha historia de encontros e de renuncias. Porque estas mesmas fontes Risco as coñece, Otero Pedrallo as coñece, pero non as utiliza. Isto ten un sentido tamén porque a historiografía de Idade Moderna estaba moi desacreditada, porque basicamente era un gran conjunto de fábulas, non? É dicir, que veñen de diferentes fontes, e é moi posible que eles intentaban construir outro tipo de historiografía. Pero Murguía e Pondal recurren a eles cando inventan a Breogán, volven a recurrir a este tipo de lendas, non? Antigas. É moi interesante, e non sei por que existe esa cesura, é dicir, quizás se pode falar desto, pero é unha cesura. O caso é que os celtas do século XIX xa non son exactamente os de antes, se construen no marco do inicio do resurdimento e da definición de identidade de Galicia, e aí onde aparecen estes celtas, non? E cando chegamos a xeración Nós, esa idea inicial de Murguía máis historiográfica, das avanzadas de Pondal no literario, pois vaise sofisticando e podemos pensar en tres obras que nos presentan tres ideas diferentes dese universo céltico, non? Desa presencia, digamos, céltica na cultura galega e na xeración Nós, non? Por unha lado, a chega científica, que é o traballo que fixo Coevillas, que sale aí nunha foto con Risco, cando iban de campo. Eu tuve unha oportunidade de expoñer na exposición Ourense do Tempo unha páxina divertidísima que fixo Risco, un cómic, porque Coevillas romperon a perna, entonces estaba moi deprimido,
estaba moi deprimido porque non podía ir aos castros, isto que conta o cómic, entón estaba Cuevillas na casa mirando e soñando con castros, non se veían castros, e ao final acudía hasta o Mago Risco, que o Mago Risco pois curaba a perna e xa podían volver a visitar castros, non? Entonces eso se deu lugar a un monumental traballo que é la civilización céltica en Galicia de Cuevillas, que só foi superado realmente hai un par de décadas, é dicir, ou hai menos tempo, un gran traballo de compilación arqueolóxica da Idade do Ferro en Galicia, deu lugar a represenza ou a reintroducción dos relatos célticos como os mitos artúricos a través do traballo de Ramón Cabanillas e outros, pero quizáis, é dicir, Ramón Cabanillas é o que mellor define esa parte do proxecto de incorporación da cultura celta dentro da xeración Nós, pois na noite estrelecida, é dicir, a presencia dese mito artúrico. E despois é moi interesante tamén a outra idea que é a do tropedrallo, que o tropedrallo non se mete tanto dun punto de vista histórico, asume o paradigma celta como para Galicia, pero unha clave do tropedrallo que é moi interesante no pensamento conservador galego e que acabou pasando de maneira porosa a toda a sociedade hasta hoxe en día, é a idea da continuidade. É dicir, que entre aquela xente celtas da época dos castros, de Idade do Ferro e hoxe en día, existe unha continuidade cultural directa, e que a presenza da Igrexa, que no mundo conservador galego é tan importante, tan central, o que fixo, como fixo a Igrexa irlandesa, e atopamos exactamente o mesmo tipo de discurso por parte dos pensadores católicos irlandeses, o que fixo a Igrexa foi adaptar espazos antigos, sagrados, e darlles un novo barniz. Non? De darlles un novo barniz. É dicir, a idea da continuidade, a idea da conversión dos anteriores, pero a idea esa idea de continuidade. Entonces, eso vese moi ben no ensayo histórico de Outro Pedrallo. É dicir, Outro Pedrallo di, somos celtas, mantivos unha continuidade, e esta sociedade mantivo esa continuidade. Isto é un relato que ainda existe hoxe en día. E calou quizás foi unha das achegas da xeración Nós que máis calou no sentido popular. Eu son do Pobro de Caramiñal, estamos excavando un castro ahora mismo ali. Outro día foi a visita cos veciños, entonces o castro é un castro de Idade do Ferro, aparecen os materiais de Idade do Ferro, é moi bonito, pero nunha pequena parte empezou a aparecer material romano. E un pouco máis os mata todos da depresión. Porque estaban emocionadísimos de que aqueles solo foron a Castrexo, non? É dicir, esos son uns procesos mentais e categorías mentais que veñen un pouco deste universo. Por que de alguma forma lle prestan atención? Está claro que ten que ver e iso se ve perfectamente en numerosísimos textos, que ten que ver cos acontecementos que suceden en Irlanda e os fenómenos de Irlanda como modelo estético. Modelo estético, porque o caso irlandés acababan bombas, aquí ni se les ocurrió. Como modelo estético, sí, Galicia como Irlanda, bueno, pero así en plan estético, porque as receitas fenianas non foron utilizadas. É dicir, a forma de solucionar as cousas que tiñan os fenianos, aquí non se utilizou. Pero está claro que esa conexión era moi importante, ¿no? E digamos, a gran achega que fan eles é unha achega que vai moito máis alá do teórico que podía ter Murguía, da lectura de libros, da adaptación das tendencias históricas europeas, de casares celtas que se identifican en ese momento na Galia, na Bretaña francesa, e adaptarlos aquí ou buscar aquí as mesmas referencias, hai un cambio. É dicir, o cambio da xeración Nós é o establecemento de redes de contactos, a visita, a presencialidade na medida do posible, non? É dicir, de ver eses lugares, de establecer relacións humanas, igual que se establecen con Portugal, pois, nas súas tentativas, non? Especialmente, pois, aí temos a Plácido Castro visitando nas Illas Blasque, temos a visita de Castelao a Bretaña francesa, ou temos os contactos de Vicente Risco con Phileas Lebens, é dicir, con este autor que é moi importante, non? Entonces, en Risco falamos de dúas ideas que conviven, pero que creo que é moi interesante analizadas como categorías separadas ou como categorías que individualizadas, por moita relación que teñan entre elas. Unha é o celtismo e outra cousa é o atlantismo. E creo que non son diferentes, pero creo que compensa velas de maneira un pouco actualizadas. O celtismo ten que ver coa aplicación concreta en Galicia
coa inserción en conceptos, en dinámicas culturais que se están dando nese momento ou que se reciben de outros países atlánticos. Este é un caso moi típico, un artigo en Nós, no ano 99, sobre o movimento palcentista, no que Risco fala alrededor das ordes dos Gorset, que son unha especie de xuntanzas moi divertidas, debían ser divertidísimas, de xente que se vestía de druida e entonces iba ao dolmen e se consagraban e facían toda unha serie de ritualidades, un universo que chega, digamos, do romanticismo, do prerromanticismo do século XVIII, de finais, e que se vai facendo moi famoso nas Illas Británicas e a partir de aí tamén pasa a Bretaña francesa e se convirte nunha especie de masonería alternativa moi interesante no que do cal, por exemplo, na Bretaña francesa hai casos interesantísimos de como toda a inteligencia local se vincula a través destas novas ordes neodruídicas, non? Entonces, Risco incluso, pois, alude a elas, di que Galicia se acha arredada deste movimento pancentista, pero que hai unha posibilidade, non? Este é unha das cousas máis notables deles, que a doutrina do Santo Graal. Isto nunca sabemos canto de serio Risco quiso facer esta orde de cabaleiros do Santo Graal, a orde galega do Santo Graal, pero incluso chegou a diseñar o propio templo do Santo Graal, no que tiña que ser proclamados os cabaleiros, os escudos, un elemento todo bastante detallado, a comparación co Oro do Cristo de Portugal, dun elemento bastante detallado deste momento pancentista. Isto quizás máis anecdótico, pero sí que é interesante que a visión do celtismo pasa por observar elementos culturais do pasado, do presente, dos outros países célticos e ver de que forma se encaixan dentro do espacio galego. E despois está o mundo do atlantismo, que dá unha forma a trascendencia teórica desa idea celtista e que ten que ver co momento específico no que se produce parte do pensamento de Risco e no que quizáis podemos ver unha formulación na teoría do nacionalismo galego, no podemos ver unha formulación, este libro escrito despois da Primeira Guerra Mundial, da catástrofe da Primeira Guerra Mundial, donde podemos ver unha formulación dese elemento. Risco di que ese momento despois da escalada de destrucción que tiveron as grandes potencias europeas na Primeira Guerra Mundial, é o momento de que o celtismo, de que un novo movimento poida facer a súa acción na historia e que teña o seu propio espacio, non? O que chama el a civilización atlántica. E isto en que consiste? Pois é moi interesante el ver de ideas de Eugene Dors, no que Eugene Dors en esta época escribe, distingue diferentes culturas, non? El distingue a cultura latina mediterránea, que é unha cultura de inteligencia, é unha cultura da orde, unha cultura da forma, é unha cultura da beleza. A cultura teutónica ou xermánica, que é unha cultura titánica, do esforzo, de enerxía, quizás excesiva. A cultura oriental, que é sensual, caótica, irracional, emocional. E despois a cultura da atlántica, ou a civilización da memoria. Que é onde di que está a oportunidade que hai en ese momento, é dicir, ese marco é un marco que debe alcanzar o pasado no presente. Isto é moi interesante esta frase. Risco na teoría do nacionalismo alude un pouco en cachondeo a que é unha frase dun investigador dun escritor moscovita, intelectual moscovita. Esta frase eu penso que se pode referir, quizás outra xente poda ter outra idea ou teña máis traballado, pero ten unha traza de que se refire a Nikolai Fedorov, e o cal é moi interesante porque nos fala das lecturas de Risco e das lecturas de determinados tipos de vanguardia como Fedorov, que era un cosmógrafo, unha forma, unha desas figuras do pensamento desa época, non? Unha civilización da memoria que está orientada á creación e non á loita ou á destrucción. É unha civilización con faros. É dicir, unha civilización que está no centro do mundo, non? Do espacio. Entón é moi chamativo moi chamativo pois esta idea, non? Aquí estamos aquí como falado Leonardo Coimbra, é dicir, desa civilización no que Galicia e Portugal tenía que ter un papel determinante por un motivo
precisamente porque son Galicia e Portugal son as partes desa civilización atlántica que se vai plasmando ao longo da Bretaña, de Gales, de Cornualles, de Illa de Man, de Escocia, de Irlanda, é a parte que máis está en contacto co mundo mediterráneo. Entonces, si como facemos, como o profesor Gonzalo Ruiz Zapatero sempre defende que o mapa de Europa tamén o podemos mirar así. Ao revés, e que se miramos así o mapa de Europa, a posición de Galicia cambia de maneira radical. E isto é o que decía, basicamente, este ónfalos ao que se refire a risco. É dicir, cando vemos Europa así, vemos unha Europa na que Galicia e Portugal son a encrucillada entre o Mediterráneo e o Atlántico. É dicir, outra forma de ver o territorio. E isto, o que vía Risco neste relato, pois, nesta historia é ese marco. Simplemente falar de que ele utilizaba como a Atlántida como símbolo desa civilización atlántica que fora asolagada pola presión mediterránea, pero tamén como un símbolo de como esa civilización debería emerxer, non? Esa por rematar, decir que un pouco a clave para min da visión atlantista de Risco, é dicir, desa visión do celtismo que viñan de Burguía, que era buscar os paralelos, as proximidades, as tradicións comuns. A partir de Risco era un salto, e isto é interesante, un salto moi da súa época, que é elaborar un destino. É dicir, non se trata só dun paralelo, sino de elaborar un destino, ni siquiera o propio destino de Galicia, sino que chega a ter unha idea que é moi dese momento, pero elaborar un destino universal, elaborar unha misión, non? Elaborar a tarefa común que decía Fedro, non? É dicir, entonces, otorgándolle a Galicia un papel en esa visión global. E creo que esa quizás é unha das principais achegas ou para mí das máis interesantes. Moitas gracias. Bueno, moi mediodía, como dice Manolo. Realmente, primeiro quero empezar dando as gracias e, por suposto, os parabéns á Fundación Vicente Risco por este proxecto Galicia como proxecto vital que levan desenvolvendo todo o ano. E bueno, que realmente non sabía moi ben porque me meteu Luís na mesa, pero entendía que vai un poquinho en relación coa aportación miña sobre a paisaxe cultural e pensaba en poñera en relación con Portugal. Pero é unha maravilla isto de falar ao final de todo, porque entre que vou a dicir eu despois destes tres espléndidos oradores, nada, e entre eso e que estou convaleciente, con unha néboa mental tremenda dun gripazo que acabo de ter e ainda estou con elo, pois realmente non vía que facer. E ontes, por exemplo, estuve revisando un pouquiño sempre en Galiza, porque sí que atopei todas as referencias a Portugal, marqueinas todas, pero non é o momento de poñerse con elas a revisalas. Quero decir que vou aproveitar para facer publicidade, encargo da miña diputada, a esta nova edición que se fixo coa editorial Galaxia desde a Diputación a través dunha escolma de Enrique Monteagudo de Sempre en Galicia, pois trouxémola para todos os ponentes que logo distribuirán aquí os compañeiros da Fundación Vicente Risco. Pero, como decía, e dada esa falta de tempo produto un pouquiño desa convalecencia que acabo de sair dela, e pensando tamén un pouquiño de como falaba nos textos que se publicaron da paisaxe cultural entendida como un constructo cultural absolutamente contemporáneo, pero como, sin sabelo, Risco e Castelao tamén falaban de paisaxe cultural cando falaban de terra, cando falaban de paisaxe e cando falaban tamén de territorio e comunidade. Porque hoxe en día este concepto holístico que temos do patrimonio cultural tan polisémico, pois realmente acollería a Portugal e acollería a Galicia. Galicia e Portugal, que como aquí tamén establece el que cando di que non hai máis límites nacionais que os do territorio, que dice Castelao,
e dá como solución dos problemas, bueno, das minorías do territorio. Dice que para nós os galegos tampouco pode haber máis fronteiras, perdoádeme esta verba odiosa, que as fronteiras verticais que limiten a nosa terra, pero onde xamais consentiríamos tabiques horizontais que dividiran o noso pobo en castas. Bueno, en fin, todas estas mencións que fala do territorio, e que, cando dice que a terra galega é ao mesmo tempo unha entidade étnica pero de dificultosa reconstrucción política, porque a fronteira portuguesa roubanos a esperanza de anovar en breve a comunidade nacional dos tempos suevos e visigóticos. Con todo, é doado esperar que o Bierzo e as demais comarcas limítrofes de Ourense e Lugo se incorporen ao seo da súa nación natural. Toda esta cuestión tan coartada coas fronteiras políticas, coas fronteiras administrativas, non poden esquecer que somos unha paisaxe cultural obviamente que está centrada no norte de Portugal, no leste por Asturias e por Castela. E tamén como conseguiu que esas fronteiras administrativas, esas fronteiras políticas, durante un determinado tempo tamén conseguiran que nos ailláramos de Portugal, pero dun xeito total e absoluto, por mor da ditadura franquista, por mor dese peche, por mor desa autarquía e demais, como deberíamos recuperala. E recuperala non somente no sentido literario, non somente no sentido cultural, sino no sentido económico e político. É dicir, sempre se enche a boca de Portugal a nación irmán, pero que se fai realmente a nivel práctico? Comunicacións? Nada. Colaboracións comerciais? Nada. Culturais? Pois as xustas. E todo isto tamén ven a colación cando falábamos tamén Manolo e eu, que non sin falar previamente do que iba a facer cada un ou do que iba a poñer en riba da mesa cada un ao respecto de Galicia e Portugal, ocurríaseme, e el tamén no mesmo tempo e en distintas percepcións individuais, sí que é certo que temos unha cuestión histórica que é básica, pero incluso esa cuestión histórica non se abordou na historiografía tanto como se está abordando agora, por exemplo, co Reino Sueco, por exemplo. Pero todo isto, fixadevos que xa se mantivo, e quero mencionar aquí, igual que fixo el, a López Cuevillas. É dicir, desde a parte dos historiadores non tanto, pero desde a parte dos arqueólogos sempre houbo esa paisaxe cultural única que incluía Galicia e Portugal. É dicir, cando estábamos a falar da cultura castrexa da idade do ferro, estábamos a falar sempre de Portugal, sempre. É dicir, que, pois, Cuevillas, no ano 51, publica as joias castreñas, e chámalle castrexas, previamente a civilización céltica de Galicia. Bien, como arqueólogo, era tamén partidario de relacionarse coa Universidade e coa arqueoloxía portuguesa, cousa que seguiu facéndose tamén na Facultade de Xeografía e Historia a través do meu profesor de Fernando Acuña Castro Viejo, que sempre, e en todo caso que se falaba de arqueoloxía na Galicia, falábase sempre da arqueoloxía tamén en Portugal, e sempre viña, sobre todo, fundamentalmente polo conventus bracarensis. Obviamente a Universidade de Braga estaba sempre presente, agora non hai departamento de arqueoloxía e a cousa vai por outros derroteros, pero con isto que falamos de que hai esa unidade de comunidade, de territorio, de paisaxe, de costumbres, de crenzas, etc., etc., e esa unidade prehistórica que conformaba unhos límites clarísimos do noroeste peninsular desde a prehistoria, non solamente desde a idade do ferro, pois esa continuou despois, e é certo, cos colonizadores romanos, pero hasta eles entenderon que a Galaequia era esa paisaxe cultural, ese territorio e esa comunidade distinta, pero moi distinta, tamén aos lusitanos máis do sur e tamén aos cántabros do limítrofes entre a cordillera cantábrica e o mar Cantábrico. E despois desto, que fixo o Reino Suevo tamén? Pois coller exactamente eses límites naturais
eses límites naturais que conformaban, como falamos, primeiramente esa prehistoria, despois na Idade do Ferro esa cultura castrexa, a Galaecia romana e o reino suevo. Quero decir con isto, e tampouco me quero falar máis de outras cuestións porque temos pouquiño tempo e casi prefería dar pé ao que poidamos decir a todas as persoas que nos acompañan e con isto rematar un pouquiño e darlle un pouco de unidade á mesa no sentido de que a temática efectivamente xiraba en torno a Galicia e a Portugal e entendo que unha visión non solamente desde o punto de vista do nacionalismo galego, de Castelao, de Risco, etc., que entenderon eso sin saber de que despois iba a facer ese construto sobre a paisaxe cultural, pero sí que entendían a paisaxe, igual que entenderon tamén no Rexurdimento, que entenderon tamén Teixeira de Pascuais e todo o movimento da literario portugués conforme tamén aos nosos escritores galegos, pois que entendendo desde aí esa relación, bueno, pois temos que chegar a tamén volver agora mesmo a retrotraernos un pouquiño con eso e volver a incentivar esas relacións que tan importantes son moitísimo máis que outras e é certo que Manolo falaba tamén do atlantismo e falaba tamén de toda esta relación da Galicia coa parte atlántica de Europa, pero temos moito máis en común con todas estas cuestións das que falábamos agora, que non, incluso coa saudade, que non con outro tipo de fronteiras ou de amizades máis políticas, non, por decirlo de algún xeito. Non sei con que máis rematar, porque tampouco me deu tempo a facer así un guión moi elaborado desta cuestión, pero simplemente poñer en riba da mesa un pouquiño esa cuestión, que cando Risco e cando Castelao falaban de terra e territorio e comunidade, e falaban de paisaxe tamén, da paisaxe que se está esmorecendo, que se está perdendo, que se está, cambiando. É certo que a globalización, o mellor é, a historia é un permanente cambio e unha continua adaptación, pero estamos chegando a uns niveles que hasta incluso a nosa paisaxe cultural, que era o que nos quedaba un pouquiño como Galicia, tamén está esmorecendo a uns niveles e a unhas cunha rapidez que non vexo, sinto ser pesimista, pero que realmente non vexo que haxa unhas políticas e demais que poidan fornecer digamos que garantir que se conserven certas cousas, aínda que valeiras de significado. Remato. A paisaxe cultural ten moitísimas concomitancias, hai que buscar esa unión entre Galicia e Portugal, porque e continuando tamén esa parte de Asturias, esa parte de Castela, León, Extremadura, etc., que temos en común, e a raíz pasa obviamente por evitar o despoboamento do rural e para poñer algunhas bases que realmente poidan. Obviamente o despoboamento do rural non se fai per se, faise porque non hai comunicacións, porque non hai investimentos, en fin, ese tipo de cuestións sí que se podían actuar, e é estou vendo aquí un laio así un pouco, que non vai a ir a ningún sitio, pero que quede. E nada máis, prefiero, como decíamos, dar voz e voto a toda a xente que estamos aquí para poder ter un pouquiño de, se hai tempo, de... Bueno, moitísimas gracias por todo síntese. Lamento non poder dispor de máis tempo para partillar, mas eu creo que ainda podemos ter algunha... Sí.
Sí, sí. Non quería comentar simplemente unha cosa ao fío do saudosismo, que lembrar que o discurso de ingreso de Cabanillas na Academia Galega é un texto, a saudade nos poetas galegos, é un texto non só inspirado en Teixeira de Pascuais, sino na correspondencia de Cabanillas con Teixeira de Pascuais, el fala de prácticamente casi como que é a voz de Teixeira de Pascuais a que está no seu texto de ingreso na Academia Galega, até ese extremo que un acto realmente moi salientable no momento histórico para a nosa literatura e para a nosa cultura en xeral, como foi o acto de ingreso en Mondariz Balneario de Cabanillas como membro da Real Academia Galega, que tivo a saudade como tema e a saudade vista desde a perspectiva de Teixeira de Pascuais no texto referencial de Ramón Cabanillas, que si saiu aquí na noite establecida nas intervencións, pero que tamén é unha figura extraordinariamente relevante para entender ese contexto na cultura galega, no? Desa altura. Simplemente iso. Gostaria só de acrescentar o seguinte: de facto, Ramón Cabanillas, inclusive, visitou Pascoais e ficou mesmo na casa de Pascoais e foi um dos interlocutores realmente mais presentes nesta relação da Renascença Portuguesa com o movimento Nós. Mas também gostaria de acrescentar ainda o seguinte, enfim, eu não fiz os agradecimentos de início porque queria deixá-los para a tarde, porque queria, enfim, dar um enfoque principal ao Luís Risco, não só pelo convite que me fez hoje, mas pela apresentação e por outras situações que logo falarei. Espero. Mas para dizer o seguinte, e sobre a paisagem cultural e a paisagem natural, porque o texto de Leonardo Coimbra sobre Galiza Portugal sobre a saudade é um texto que foi publicado no Poema Galego, foca precisamente nisso. O eixo principal que Leonardo Coimbra coloca naquilo que deve ser o entendimento da saudade nasce desde logo dessa relação com a natureza e a paisagem. Ou seja, a saudade não é apenas o não ter próximo aquilo que se conhece, o meio natural e a paisagem humana, a geografia humana, onde radicamos, mas serve de trampolim para uma outra saudade, que é a saudade espiritual. E é nisso que Pascoais e Leonardo Coimbra se fundam. além disso, algumas destas figuras que foram aqui invocadas por si, elas também estão presentes. Filias Lubez colabora na revista Águia e de facto foi sempre uma figura atendida pela Renascença Portuguesa, assim como o Eugênio Rocha. Não deixa de ser também curioso, e isto levava a outra linha de investigação, que as relações da Renascença Portuguesa com a geração Nós e com o nacionalismo galego permitiram um relacionamento muito mais largo e muito mais profundo do que aquele que aconteceu com os catalães. Porque, não obstante Ribeiro e Rovira, que colaborou também na revista Águia, ter uma aproximação grande a Pascoais, inclusive conseguiu, e foi o caso único, que Pascoais fosse a Barcelona, ele que nunca veio à Galiza, não é? De facto, esse estudo, esse relacionamento, nunca teve o desenvolvimento que encontrou aqui, não é? Ainda sobre a questão das arqueologias, um dos autores ligados à Renascença Portuguesa, que, como disse, foi professor na Faculdade de Letras de Porto, José Ramalho Teixeira Rico, tem precisamente incursões relativamente à questão das arqueologias e, sobretudo, da língua, em obras muito pouco conhecidas, em que ele desenvolve, inclusive, uma teoria muito ousada, que é a nova teoria de sacrifício, não é? Relacionada com o pecado original. E porquê é que o homem se tornou carnívoro? Não é? Não, é muito interessante isso. Portanto, o pecado original tem, para ele, não é? Tem a ver com isso.
enfim, não é fabulado de outra maneira, não é? E sobretudo, também numa recolha de texto, publicados na revista Águia, que se intitula Estudos e Controvérsias. Mas é sobretudo Teixeira Rego que mais se aproxima desse tipo de investigações. Sí, José. Esa unión de Galicia con Portugal quería facer un café sobre todo en elementos arqueolóxicos, na paisaxe que é a toponimia, para estudiar a gramática, que era portugués así o aquí, a relación lingüística. Despois tiñe de facer unha pregunta manual sobre esas relacións con Atlántida, falando así de libros e demais, eu non serían en algún lado, que cando votaron non, a relación, as calos, cambio relacionada con el hecho de uso que foi despoblada, A ver, hay temas que salen todos los años, ¿no? Este é un tema moi habitual. O Samaín, quero dicir, é unha festa que está documentada de diferentes formas, tanto a nivel folclórico en Irlanda como incluso a nivel arqueolóxico na Galia, cos sámanos que aparece mencionada no calendario de Coriñí. É dicir, o mesmo, é dicir, unha festa, Samonios, é unha festa que aparece moi vinculada ao calendario do mundo celta con eses nomes, non? A historia da presenza do Samaín en Galicia é, cando menos, moi interesante e moi curiosa, porque nace en Cedeira, sabemos perfectamente onde nace, e máis, temos está localizado o artigo de prensa da Voz de Galicia na que se menciona por primeira vez o Samaín. E creo que é un exemplo moi interesante de como as identidades contemporáneas e a identidade galega, que a veces tendemos pensar que é como algo inmutable que nos chega desde un mundo dos anos 50, 40, 30 a memoria, está continuamente cambiando redefiniéndose, porque a identidade, o Samaín foi entendido como unha especie de recuperación no que confluían por un lado a recuperación de determinadas tradicións que estaban prácticamente esquecidas nos 80, como podía ser o tema das cabazas, que todo o mundo recordaba que se facían de pequeno, xente maior, pero que desapareceran. Pero que ao mesmo tempo o que fixo foi o incorporar nos fala das dependencias que ten aínda a sociedade galega de considerar prestixioso o que ven de fora, etcétera, etcétera, porque que nos non podemos acreditar aquí que a festa esta se chamase Samaín. Non hai ningún tipo de evidencia que nos permita saber. O que si sabemos é que había unha festa que se celebraba de maneira moi intensa, que é a festa dos defuntos, non? Sabía dos defuntos, e se celebraba intensamente e realmente con boa parte da ritualidade de tradición que con que se celebra en Irlanda o Samaín, pero non se chamaba Samaín. O interesante é ver por que a sociedade galega adoptou con tanto entusiasmo esa denominación como unha forma de poñerse a Halloween, que se entendía como máis enxebre, pero que ao enxebrizar o que fixo foi de alguma forma facer desaparecer o nome realmente enxebre, que era o Día de Defuntos, non? Entonces, fálanos, eu creo que o Samaín nos fala moito de como a sociedade galega transacciona entre a súa identidade ancestral, entre o desexo de ser ancestral e a súa relación co mundo contemporáneo e coas tensións identitarias do mundo contemporáneo. Entonces, está un poquinho mesturado todo eso, non? Pero, así que son dúas cousas. Por un lado, o Samaín, estamos falando dun proceso de invención contemporánea de algo, pero sobre unha festa galega tradicional da que posiblemente moita xente que celebra o Samaín convencido de que está celebrando al galego non sabe como é o nome tradicional de ser. É unha auténtica paradoxa moi sorprendente. Eu creo que nos fala moito do presente actual da galega. Sí, pero ese pasado que tenemos mitolóxico, básicamente para diferenciarse de lo que se trata, realmente queda despois un pouco abandonado el autentismo, entendido non como unha corriente literaria, sino como unha cuestión histórica, queda, digamos, que apartado cando xa se producen as excavacións arqueolóxicas sistemáticas e se atopa que aquí
obviamente, cando se fan, bueno, cando o auxe de arqueoloxía, o Seminario de Estudios Galegos e todo o demais, a través de Colvillas e todos, a Facultade de Xeografía e Historia, toda esa nova xeración que ven aportando probas e aportando xa excavacións arqueolóxicas sistemáticas, e xa se atopa un pasado per se que non é necesario ir a buscar a ningún outro sitio. É dicir, xa aquí temos unha cultura específica que ocupa todo o que é o noroeste peninsular na Idade do Ferro e que é absolutamente distinta ao resto da Península Ibérica, pero totalmente. Entonces, un pouquiño, penso que tamén na historiografía se vai pulindo e se vai un pouquiño tamén amosando que ese pasado prehistórico ou prerromano xa existía per se como unha entidade sin necesidade de chegar a Irlanda ou a Dinamarca ou a donde fose. É dicir, xa estaba aquí e previamente igual, é dicir, temos o megaletismo, en fin, todo o paleolítico, que resulta que non había paleolítico en Galicia, ni en Lugo nada que ver, e resulta que só había que buscalo. É dicir, hai paleolítico, claro que hai paleolítico. Entonces, pois, nesa mesma circunstancia, penso que tamén o celtismo quedou un pouquiño dentro do ámbito mitolóxico, lendario e demais, porque científicamente xa temos a nosa orixe en o territorio, pois aquí, demostrado pola arqueoloxía. Aí simplemente por engadir unha cousa, tamén as visións do pasado sempre transforman no presente. Nós no pasado sempre buscamos o presente, entón sempre intentamos encontrar. Por exemplo, é moi interesante que, por exemplo, a partir da década do ano 2000, sobre todo a partir da publicación da tesa de Alfredo González Ruibal, xa entramos tamén nunha nova fase. É dicir que, porque, digamos, nos 80 houve unha crítica ao celtismo moi aillacionista, non? Entonces, a partir do 2000, e a relectura de todas as evidencias e achados que había, de repente empezou a haber outro relato distinto, que é o da conectividade. É dicir, a de que pasar dun espacio aillado a un espacio que realmente estaba en contacto con outras partes do mundo. E o primeiro paso, e isto ten que ver que a propia rede dos investigadores foi o Mediterráneo. Por que? Por dous motivos. O primeiro, porque as redes de investigadores se moven sobre todo por España. Entonces encontramos o Mediterráneo, non? E despois había outro motivo, porque a xente non sabía inglés. Que non é un motivo menor, Entonces as redes de intelectuais dos anos 80 estaban moi orientadas ao norte de Portugal e a España. Entonces, que ocorre? A partir do Erasmus, dos investigadores que se empezan a internacionalizar, agora, de repente, empezan a haber máis conectividades e encontras máis relacións culturais con outros espacios. Entonces, a miña idea, a miña sospeita é que a partir do 2000 foi o Mediterráneo. Pero a partir de 2010 empeza a ser o Atlántico. Entonces, o primeiro libro que se edita a nivel europeo, entendendo a prehistoria atlántica de Idade do Ferro, é un libro que edita un galego, Xosé Luis Armada, actual director do INCIPI, editado por Oxford, e por un inglés. É o primeiro libro que plantea a arqueoloxía do Ferro conxuntamente desde parámetros contemporáneos e modernos, empeza en 2010, o primeiro de todo ese mundo. Entonces, despois desa apertura cara ao Mediterráneo, para ver as relacións cos púnicos, con todo o mundo mediterráneo, as novas fases tamén empezan a mirar de maneira máis global tamén cara ao Atlántico. Entón, hai unha rapaza que está facendo a súa tese sobre conexión da cerámica na Bretaña coa cerámica do noroeste peninsular, empezan a aparecer outras cousas diferentes. Hai xente que máis estudia máis as relacións aí ao bronce, que está como moi atestiguadas no Atlántico. Bueno, é dicir, cada época nos mira ao seu mundo, non? Entonces, cando veíamos aí o atlantismo de risco, esa forma de entender as civilizacións e o destino das civilizacións en moita esa época. Entonces, o que temos que saber é que cada ollada nos devolve o noso presente e cada ollada o pasado. Nos devolve o noso presente, e iso é interesante porque sabemos que continuamente vai haber novas visións e novos avances, non? E sobre todo rompemos con esa idea de que o noroeste estaba absolutamente illado,
do Mediterráneo e do Atlántico, é dicir, non aparecían materiais fenicios en Galicia porque non se buscaban. Agora resulta que realmente esa conexión mediterránea que dice Manolo está constatada arqueolóxicamente, xa non digamos de Vigo para arriba, o sea, por todos os lados. O igual que se constataba tamén, temos unhas gargantillas de tiras na colección de Ourivería do Museo Provincial de Lugo, unhas gargantillas de tiras que se atoparon aquí en Galicia, que xa daquela, cando fixen eu a miña tesiña, había outras exactamente iguales na Bretaña. Entonces, esa idea de que estábamos aillados, como os romanos quixeron facer saber tamén, no sentido de que éramos pobres, salvaxes, belicosos, que bueno, en fin, non vamos a dicir o que bebían e demais, porque era un pouco feo, pero toda esa idea está se rompendo e se rompe precisamente con investigación, se rompe con liñas de traballo que, como as que comenta Manolo, pois aquí demostra obviamente que o noroeste era un cruce de cariños, o sea, si falamos no mundo prerromano, éramos un cruce de cariños, e logo tamén na Alta Idade Media, que tamén, aquí non había nada na Alta Idade Media, pois só hai que buscar, pois agora é cando están aparecendo todos esos elementos arqueolóxicos da época sueva, da Alta Idade Media. Un dos elementos máis fascinantes da arqueoloxía dos últimos 3 ou 4 anos, bueno, 10 anos, é a localización de materiais tan antigos dun circuito comercial que se activa no noroeste peninsular alrededor do Reino Suevo, importando obxectos que veñen directamente do Mediterráneo Oriental e que os chegan hasta o norte de Escocia. E no norte de Escocia localízanse ánforas de bueu tardoantiguas, da factoría esta de bueu, do taller de bueu. Pois aparecen en Raimi, que é prácticamente en Aberdeen, e en máis sitios. É dicir, entón estamos vendo algo que nun momento de caído do Imperio Romano, pois a periferia do Imperio pois vai moi ben en ese momento e construiu o seu propio espacio. Bueno, eso é as visións do pasado. Por vir ao presente estamos de acordo logo con que as provincias e a división provincial, que é de 1833, por tanto de entonces, é un puro disparate, non? Porque a Lugo, por exemplo, que ocupamos prácticamente un terzo da extensión total da Galiza actual, a ver que ten a ver a Mariña, coa alta montaña do Courel de Ancares, coa Terra Chá, coa zona central, coa zona vitivinícola do sul, a ver que ten a ver. Do Imperio Romano, sendo colonizador profundo, pero era moito máis respeitoso da xeoeconomía, claro. A nivel dos conventos que estaban divididos a Galicia romana, conventos lucenses, bracarenses, etc., pois claro, é que realmente sí que estaban conformados en base a cuestións xeográficas, a cuestións comunitarias, a cuestións de povos, moitísimo máis acaído que non o que... Todo é por reivindicar Lugo. Eu convento e a primeira cidade, onde se celebrou o primeiro concilio, e onde na Baixa Idade Media o reino de Galicia, na cidade de Lugo, e na diocese de Lugo, ten unha importancia absolutamente fundamental, como está demostrado. Sí, a vosa participación moi interesante, axuda moitísimo a entender o presente e tamén xeran jornadas grandes suxerencias e tamén ideas para como actuar no presente, pero de forma práctica. ¿Qué podemos facer? Porque estamos nun momento que é moi importante na historia da humanidade, e os cambios veñen moi rápido. Creo que é un momento especial para poder facer cambios. Pero eu non falo de cambios políticos ou con loita, non.
cambios reales, las comunidades de pequeñas empezar a crecer, a medrar, hasta Portugal, hasta donde sea, donde estemos cómodos. No sé si os interesa, Sí, sí. a mí me interesaría muchísimo porque creo que o presente é o que temos e que vai moi rápido. Sí, sí, recollemos ese guante, por certo, un dos fíos conductores da Fundación Vicente Risco. Seguir tamén ese legado da xeración nós, que tamén camiñaba cara ao futuro pensando no presente. E eu creo que ese é o traballo que temos por diante, que é supostísimo que recollemos. A xeración nos era, e me parece que isto vaya un pouco caído polo que dice ela, porque cal é a solución? Pois a solución é que desde o local temos que ir ao universal, porque é o único xeito de loitar contra a globalización. É dicir, a nosa especificidade, a nosa identidade e a nivel local é o que hai que consolidar. Non se trata de copiar o dos outros, sino de desarrollar o noso. E iso decía a xeración noso, decía Álvaro Cunqueiro, decía Castelao, o dice todo o mundo, do local ao universal. E supoño que tamén, Carlos tamén falará das vanguardias, que como en este caso, o que se facía no primeiro terzo do século XX, era basicamente eso, é dicir, europeizar Galicia, ou galicizar Europa. É dicir, do local ao universal. Eso para mí é o fundamental. No pode ser só teoricamente. Sim, essa ação pode ser só teórica, tem que ser prática. Efectivamente. Mas começar muito. Com iniciativas como esta, con traballo e iniciativa como a do Fundación. Sí. E porque podemos seguir con este debate aí. Sí, porque con eso sí, problema. Ay, pues,